Rockstar je ponovo objavio nešto vezano sa Cat Assist. Po naslovu videa mogli ste da vidite da je Extended Look i da Extended Look dolazi 27. augusta. Tako da moj posao je ovdje da sa vama pogledam video i prokomentarišem video koji traje 20 sekundi. Vidjeli smo da Extended Look dolazi 27. augusta na Netflixu. Sad, kad bi trebalo da ide na YouTube, nemam pojma, sigurno istog dana, nemam pojma, nisam 100% siguran kako bi trebalo da ide, ali ne znam ništa znači Extended Look, što znači da to može da bude kako se da izgleda igrica, gameplay igrice, sve vezano za igricu, tako da ako ste uživali u ovom videu, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Veliki pozdrav!